Ngisngok men ban pentip bangilayo ban yuk kejat ha kasnong klem sangren kabadan hapo West Khasil District. Ke ai ka kubor ka bakam sngo tenat bat ka bakam sngo pela ha ka bede bakani kasnong. Ngila ban yathu bakani kasnong kadai ka wei ni kasnong ka blami syakmat bat ban sumar ya ka lau kentang ka badai ka jaka bat kanong kenti jo kasnong. Kinong song snong ha kani kasnong ha ka santarik ka jang ubanai jun arajar pusan kabadairu kata kesengi penbaha mariang lani kabatip hakaktin nangway ka World Environment Day. Kinong senong jo kani kesnong kilayami buk ban pelong ya kejing yalang ban sengap ru ya kejing keren na kibobon kiru syampang kibla ay ya kejing keren hakani kesengi. Hadin baladap kani kejing yalang kini kinong senong nadu ki hap kiberit hadu ki kun samla ki long kemi ki long kpa bat kinong penyat senong kila hiar beran ban lek syakate kalau kentang bat bantung ye kiding ha ki jaka ki baselen. Nyen Sumar Ya Kamarian, Nyen Sumar Ya Kamarian, Nyen Sumar Ya Kamarian. Kai ka bakham sngo pela ha ka bide ba kati kesnong ka khubor ka basngo tenat ka longba kati kesnong kalami syakmat wat ban ai jakari ya kisim moina ki balajan dujai. Kani kejung perkat perdan jong kinong peniat senong bat kumjuru jong kesnong kethau hi beragawai kadai kabala kering ye kejung perkat kejongi ban wan ban liyu kejat ha kati kesnong. Ngila sakhiru dala kejong kikman bat yo i ye kita kiru ki belasna kerpang bat ki belabu hajrong jugi ding na kabenta ban krok ban kejor bat ban khotpat ya ki moina ban wansa ha kati keklau. Ketika kelau haki por ki pemenchua layatu baki bon bah ki moina Henry namar ke jingli aturmur kilazang ban petno bat kilazang ban ja bat ban du jai kumta de ke baki le kumtei kilala pat ban kering ya ki moina bon ban chong ha ketika kelau. Perlok bi langsung komen ban itu isi mata kasih bang yo ya kaban celebrate ya kani ka World Environment Day bat kasnong klem sangren. Kani kesnong kadan hapo West Khasil District bat kabang sngo tenat habang iwan ha kani ka snong kadai ba yui yekitei ki skum di balasna kerpang na kabenta ba kikwa ya ban penne pensa ya kani ka jaka jo kesnong kani kadika klau adong snong kikwa ban penne pensa ya kani ka jaka na kabenta biki moina biki sim kini ban wan syong hakini ki skum kiti kerja ijaka jabal kini ki moina kini yo pensa hakani ka klau ngala tungru ye kini giding mata kasni haka jingyo ikiding ki babunjat nadu kiding so adu ki hardwood kiding ki bae bat kumjuru yo ro ya ini ki ding agar te ka jingmuhi ka jumi ka bangin tung ye kini kiding ki babunjat kalong ba timbot ya ka sistem ka belong agroforestry bangila banyo ikiso ikiding badi kiwi akan ka cloud ini semua komen bagadon kani ka adong ka cloud ka ba kasnong hi ka pek kejungo ban kwa ban pene pensa ya kami mariang tingingit skam bagani kande ka wei na kinuksa ya kiwi pat kasnong di badan ki cloud makila ban pene pensa ya kejung itanat jogani ka mariang ko bagi pek sadong sokun bani ali menta ninyo ikabanya ngap ya kejung keren bat urang basnong jong kani kasnong uba BS Imle. Toh kebenengkong nang syap ngaso ya kebai kublai kinong syong baro nak lang jonga kumusar syong ya kumsang saren kakerteng jonga kadai basan modern imle bat kumjur ngidon hangne yu steri jong ka forest environment committee ngaru kumucaman bat kumjur kit perdekot ngidon lang hangne mentah na kabantawan pelong ya kane kajing rakhe ya ka World Environment Day kajing temu jongi ban rakhe kane ka long ba ban thung ding hapo jong kane klau ngi sokmen isibun aku por kajing terilang jong kinong syong hi baro kawai ngila ban thung ngi ding om tang mentah hari kisna momen syuar umjo te kajing temu jongi ban thung ding kalong ba kumba kitemen ke jongi kilari kinul sumar ya kane klau nadu isna mendri kau syapo te kadai ka kamram jongi pat mentah bangin ri men sumareka kadai kamram ke jongi pat bangin nang pen bhasu ya ka
Markata kene por na kaliang jongi ni penlong kenang ya kane ka program tungding na ka banta ban penbuni kiding nang ta ban na ka banta ko muju ko por na ka banta ban thungi kini kiding so ki wei ki jading kiding kraw hangne ba kan long ru ki jaka syong jo kisim ka jaka kalong ru ki ding ke ba ai ba mi kisim bar kumta ter de na kalang jongi ru ngilabu ru hangne ya kini kiru moina ha kan ka bunai ki baladap ngila penlong ya kajing bu ya kini kiru moina ke bonah ne klau na ka bat kajing bu jongi ya kini kiru moina kalong na ka banta banri ban sumar ban penkaro ya ki moina namar ngiu i bo ni sim ha kini kitan jongi mata ulas sedang ban duna kumi por menswa par kena arit ngi desa malakas ngi yo i moina re matangi la jenjar ngila ban yo i moina te na kata ka daw na kalang jongi kum ka snong ni don kata ka jing ban penroy ban penek pesan yo moina te tang moina re kiwi ki jajsim te na kalang jongi snong ni labu snong na ka rai menta bangin khang snon ban siat sim na ke klau siat merat sat siat iki siar khiar ki yar klau borok ijaj merat ki bron klau ngila khang no te ban kajing thungding jungi ro kalong na ka benta khnang baki kini kiding da kila he kinlong ki jaka syong jung kisim kila jaka syong jung kimarat te ka juga poro halong ba ka juga ne por ngasu ban ai kublai ya ka SFU Health Farmers Union nadu stral body ki don rengkat bat ni ane por kumju ro na ka SFU jung ka kalam sangri unit ki atrilang ka ne por na ka benta ka ne chungding ya ai kublai na ba ki bar khamtam ya ba Alfon badai general secretary jong ka SFU Central Body bela jingka yang i na kamta bantung ding hata ka rukom ki ong kata ka sekolah bar standar te khulai sibon na kamta jong iba alfon ru bela ai ki jingi kai na kamta jong i kumno bantung ding kana por te kumju ru i ai kublai na kamta jong ki wepat ki perlok ki bayawan lang bat iba alfon ha kan ni por ta ngamla ban kerja ka teng lut ya baro te khulai sibon ki baro Relation.